Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mangabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe kulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphuthi lezi ndaba ongawenza njengamanje, ungabe-ke ungixhasa ucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke lana-ke ngilethe-ke ividiyo-ke kagogo-ke laphana-ke bekade-ke esebenza-ke kwi-ANC na-ke laphana-ke edlulisa-ke amanye amagama-ke laphana-ke wadlulisela-ke ku-MK-ke noma-ke kumalunga-ke e-MK-ke laphana-ke amagama, kodwa-ke angifuni mina ukuthi wezwa ngami, ngiphinde nje udlala-ke ividiyo yakhe-ke lokho kuyizwele wena ukuthi-ke uthini-ke. Mina ngicela phansi usizwele-ke le video le, ungene ema-comment section-ke ushiye uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese uyangixhasa-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha esizobe siy'faka kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Ungakwenza njengamanje ucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke, nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Angazi ukuthi ngingambonga ngithini uJehova. Ngibonga ngomkhonto wesizwe. Ngisebenzile kwa-ANC ngendlela emangalisayo. Mina engazi engakutshela ukuthi ePretoria kangapha, ngazi ukuthi kangaphi ngishona ngiyongofika ko-Pretoria. Ngihambe ngivukuza yini imbokodwa. Ngithi wonke umuntu imbokodwa nanga amabhasi kuyahanjwa kuwakhona. Ngibakhiphe baphume bahambe. Yazi nalapho umkhonto wesizwe ngizimisela ukuthi ngempela kusukunywe. Ngempela ingane zami sihloniphane, omncane ahloniphe omdala, omdala amhloniphe omncane. Uma ngaba sihloniphane ngizobona ukuthi uNkulunkulu uzowenzani. Nakulezi ngqinamba esihlangabezana nazo endleleni, uNkulunkulu konke lokhu kuzodlula. Sizophumelela. Manayo leyo into. Bakhona bazifihlayo kubuhlungu ukuthi bawumkhonto. Abezifihla ngithi izifihlo kuze kube nini ngoba nisabogogo mina-ke bayazi basho bethi